Dragi moji, želim da vas srdačno pozdravim iz Radine kuhinje. Danas sam odlučila da spremam sarmu. Svi znamo šta je sarma i malo je onih koji ne vole sarmu. Bez obzira na koji način ste pravili, da li ste dinstali meso, da li ste dinstali luk, da li ste ovako ili onako, svaka je na svoj način dobra. A ja ću danas da napravim na moj način, ili kako bi ja rekla, na moj slavonski način. Pa u narednim minutama pogledajte kako ja to radim. Za sarmu vam je potrebno meso, sjeckana slaninica, luk, riža, pikantna ljuta papričica, vegeta, malo bibera, malo slatke paprike i malo vode. Naravno da tu ima još neki izbora, neko renda mrkvu, neko ovako, neko onako, ali kako sam ja rekla, ovo je na moj način. Mjere ću vam tačno dati na kraju ovog videa, pošto sam ja uglavnom sarmu pravila, što bi rekli, odokativno. Ja sam sad odlučila da tačno sve izmjerim, tako bi da svim mladim domaćicama, kao i mojim kćerkama, ostavila tačne mjere za sarmu. Također i kod izbora mesa ima i tu varijanti. Neko voli miješano meso, neko samo junetinu, a neko samo svinjetinu kao mi Slavonci. Znači ovdje je čisto svinjsko meso. Sve ću sad to smiješati pa izmiješati. Znači ovo je sitno sjeckana slaninica. Uzmite, naravno sušena slaninica, uzmite onaj dio gdje je više bijel, gdje nije mesnat. Neizostavan dio sarme je i luk. Kao i riža. Sad tu kod začina može malo više da varira, neko voli više pikantnije, neko ne, tako da ja sam otprilike po svome. Ovdje imam vegetu, malo slatke paprike i malo bibera. A ovdje imam ljute paprike. Mi volimo malo više pikantno, ali naravno ne morate uopće stavljati ako ne volite. I ovdje je voda, ali to ću tek dodati kad umiješam smjesu. Vrlo je važno da dobro izmiješate, a znaćete da je to dobro kad osjećate onu masnoću na površini, onako pod rukama vidjet ćete da je drugačije nego na početku. I evo došli smo do faze motanja sarme. Kad imate glavicu kupusa, znači odvojite listove i ima ovdje ovaj zadebljani dio korijena, to obavezno skinite. I sad idemo motati. Motanja ima dve, možda i tri načina. Eto, ja ću vam pokazati oba dva načina. Znači uzmete u kašku otprilike jedna kašika, pa imate onaj standardni način, preklopite jednu stranu, pa motate. I onda s drugu stranu ovo samo turnete lagano unutra. To je jedan način. Drugi način, da preklopite i jednu stranu i drugu stranu i samo smotate. Kod ovog načina možete kontrolirati da vam otprilike sarme budu sve iste veličine. I jedan i drugi način su sasvim u redu.
sarmu staviti u lonac da se kuha. I kod tog kuhanja imate dva načina, možete u rerni, a možete kuhati na peći. Pošto radim na neki slavonski način, ja ću kuhati, jer tako smo mi radili u Slavoniji. Znači na dno lonca, nekog malo dubljega, izrežite malo kupusa i stavite na dno. Evo, prilike ovako. I sad slažemo. Po nekom pravilu ove sarmice koje su malkice veće, one idu na dno. I neizostavan dio kad se sarma kuha je stavljanje suvine. Tu imate izbora šta god volite, a mi u Slavoniji to volimo da je prilično bogato i tako omasno. Ja sam ova rebarca pokvasila u vrućoj vodi, malo je odstajalo, a vi ako nekad kad su malo masnija znam čak i prokuhati pa baciti tu vodu. Ali ovo je sad dobro. Znači rasporedite rebarca kao i jednu kobasicu. I još odozgo stavite par listova kao da pokrijete. I sad nalit ću hladnu vodu i kad uskuha sarma, jako tek da kuha stavite i treba joj otprilike 2 sata, to je prosjek da se skuha. Zavisi od veličine sarme, a moje su neke manje, možda će trebati i 1,5 sata. Sad kad sam stavila vodu, a vode stavite samo da pokrije ovo sve meso i sarmu. I vrlo je važno da stavite neki tanjir s kojim ćete malo to sve skupa pritisniti. Evo, ovako. I spremno je za kuhanje. I pošto mi je sarma sad otprilike na negdje, ostalo je još možda 20 minuta da se kuha, ja ću napraviti zapršku. A za zapršku nam treba malo ulja, ovdje imam jednu dobru kašiku brašna i malo slatke crvene paprike. I s ovom sad zaprškom prelijat ću samo preko sarme. I dragi moji, ovo je moja sarma na slavonski način. Kada god pravim sarmu, redovno pečem i proju. Ta kombinacija ide tako dobro, ako niste imali šansu, ja vam preporučujem da napravite. Uz ove sve kobasice i suho meso, nema greške da nije fino i ukusno. Hvala vam svima što me podržavate, što me redovno pratite i što mi pišete. To bi bilo sve od mene za danas. Do sljedećeg puta i novog videa. Ja vam želim svako dobro.